nige mambia ya rero higatia bamenyi be bunge ya Kitutu Churches South kurwase kenyoro gya jogo nigo bakorokorobekana igoro yorobebe ase chiabisi chomugambi kurwanya libali chache chirobeirie gochikwagachwa ingane yiga nigo yaleta liberera litinde ase hokobolia bana siasa gosika chimbebe asobokorari wechibunge chabo muri kitodibo ni asanya na roboti rwase nchira yobuikirano. Nokurobekana ogotindi gwakoreka n'abamenyi be location ya jogo yogotoka ebunge ya Kitutu Churches South ase batebirenga n'elimocho chiabisi chia Bosongo division echo chikageire koba ebunge ya Nyaribari chache kubekerwa ebana ime ya Kitutu Central ingana bono batebire nigo chikageire gochikwagachwa bwango iga. Kwa majina naitwa Samuel Otaro Miroro, mimi ni residence ya Jogo location. Leo hii tumekuja hapa kwa sababu ya mambo ambayo tumeona yamekuwa ya ajabu sana ambayo hatujawahi kuona. Jogo location ni location ambayo tumepewa ambayo ni mpya, iko na jibo wake na masub chief na iteresi pamoja na Nyankongo. Kitu ya ajabu ni kwamba tumekuta ya kwamba hii pana ambayo imewekwa hapa inatoka Nyaribari constituency. Bosongo location iko under Nyaribari constituency. Sasa tumeshangaa ya kwamba leo hii wamekuja kujenga ofisi ya chief ambayo ni ya Bosongo location ichengwe juu ya Jogo location, na sisi wenyewe tuko hapa ni Mwamusioma na Mwabundusi. Majina anaitwa Duke Nyarango, ni MC wa Kitutu Central Ward, ikiwa kwa hii location yetu ya Jogo. Mimi ni mwanasiasa, hii ni area yangu na kuna siku ambayo nimesikia ya kuwa Bosongo location iko Kitutu Central Ward, Bosongo location iko Nyaribari. Abagaka nabangina ni go barawa no mwemisi we ward ya Kitutu Central Duke Nyarango asebono baruro kobolia wechimbebe chibunge gosikwa na banasiasa iga na sena beire nkora ne mwaka ngoso wao yo 18 ekera na beire nkora iga ituko tiro no ne limo na nyakonyora Nyaribari bagochaga iga nga location yabo ne bakoreta iga yabo Bosongo ya rengo anene manyire asere lero libakoriye kotebe chagochaga iga yabo Bosongo batu abere ntobate location yetu ya Jogo na Jogo tobata baraiba ito tobata mochumbo ito Kitutu Churches South aiwa masikani tobata boundaries out of chief ito omo assistant chief baiwa masikani. Former Mayor Michael Kari, hakika wa kusema kweli mambo ya Nyaribari kukuja katikati ya Kitutu Churches sio nzuri. Sisi tumekuja hapa kwa nia nzuri, na katika Biblia wanasema katika mambo ya maboundary lazima heshimiwe. Gukona ekerekyo ni gobono baborire abaraiba siasa kurangeria abagaka ili banyare kuba bakorokereria chimbebe asiwenerete goika. So from today Mheshimiwa Achanda, if you don't understand your boundaries, please say the old one says uponyeze boundaries zako ili location yako iweke Nyaribari. Atari oke bagendi ndobu ajo Mheshimiwa Gorokudiuki atari odiuki ndoko taibe Banyaribari ba keep off nato morende onyora marima baborire Nyaribari chache baje tubatoneti amarima igabo Getutu gose tubaoneri oyo kurigia boigo ekerogo kyo bojumbe bunge ya Kitutu Churches South Andrew Maubi na kubatoka okubolia kugochigotenena gukwagachwa chiabisi echo limorioka etene ndi kumara moja kende gyonsi kegenderera paka after Jumatano gekara bwana DC Madam DCC gateba togenda ororo Jumatano totegerere nerategerera magana tubwate so erabe prejudicial osera abe bobe paisa kogendera okoro bwagachi totara ikororo tokwana na DCC atoye way forward gaka nero in charge of administration as a sub county ito Kurega ase location ya Jogo egotoke bunge ya Kitutu Churches South me county ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya.